tshama u yingiserile. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. 12 to 2 ni nhlekani. Nongona ku Afrika wa vulavula la ile ka Munghana Lonene FM makombandlela nhlekani Afrika-Dzonga nhlekani mingisero wa mina kwalo nga ningisela uri kola Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo na wena kuma ku I audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za Vusimuzi Matlala wa malembe makume mune nkaye I languteriwe ku ifikelele ntwanano swo vula yini leswi tin'wana ta timhaka leti nga ta tsakela ku lwa hi twa n'wangulo wa n'wina eka tona hi ndlela yeleyo na ku I ri hayi 15 15 wa malembe hayi a hi nchumu hikuva ni loko a gweviwa 15 wa malembe swi vula ku ta va ri a khotsweni kolomu ya ka nhungu wa malembe hi 2020 namuntlha 2026 se swi vula ku ri ya hi 2034 hi ta va kha hi jikajikela na hina laha handle hi ndlela yeleyo hi leswi se swi nga fikisa swona se swi vula yini hi lava van'wana hi ku yese I susiwile laya loko a tshika vambhoni ya mfumo swi vula ku lava van'wani va ta fane va tenga va yima hi nenge wun'we se akha ku hayi hi yena lo ange lo hayi kahle lo angete hindisa leswi hi lo se swi vula ku I hundzuke mbhoni ya mfumo mayivo makako se tin'wana ta timhaka leti hi nga ta va kha hi bula ha toho eka nhlekani lowu nongonoko wa Afrika wa vulavula na timhaka letiya ta ku vadyondzi va hina va dyondza ngopfu ku na van'wana va nga tlhaveka se vengi va lava ku vulavula hi yona la moyeni se hi ta va kha hi bula hi twa na n'wina ku mi angula mukini ka mhaka hi yeleyo ku ya mahlweni nomboro yaleyo ya ntolovelo ya 0860002543 kasi yo hetisela mhaka leyi nga ta bula hi yona hi yaliya ya ku maphorisa va vonaka va kha va hi nyika vuxokoxoko hi xitalo hey no hi 30 hi lunghekile hi ta ndla leswi masiku lama mi nga ri ku tirheni leswi mi nga hi nyikaku xiviko mi ku tanani n'wina va teki va mahungu hi la ku mi hlamusela ku vhiki leri ta ku hi ya tirhisa ku yini I ncini xi ndlaku ku ti 30 mi fane mi hi byela siku rin'wana na rin'wana mi ngo ha mi ya tirha mi yo wi hino twanani sweswi mi ze mi tshama mi kha mi chingeriwa hi ku ve mina 600 million leyi van'wana ve mi ya ku mo yi huwisa van'wana va swi twisisi no yi huma kwihi hi mhaka ya ku n'wese mo vulavula xin'wana na xin'wana hi fike njhani se timhaka teto hinkwato na ha ku ti boxaku hi ta bula hi toho halaya ntsungeni wa hafu ku bile awara ya 12 I tinhlokomhaka ta hina ta siku ra namuntlha ni kambe ke ni la ta twa wehe ku we timhaka leti u nga na tona hi tihi leti nge a hi vulavuli hangi hi tona kumbe a hi ti khumbangi tsakela ku angula ka tona I nkarhi wa wena sweswi tin'wana na tin'wana leti nga va ku ti kha ti mi khumba hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi nga koho ngoma yi lumini ka tindhawu tin'wana loko la ta swi vona ku lava nga lumisa ngoma va swi twisisa ku endleka yini ai dyambu mi nga hi ri voni loko wo zitwa la mi nga kona ngoma yi ri koho kambe mkhambo dyambu areti a ni vulanga nchumu mara la ku nga na ngoma dyambu mi nge hi ri voni okay ri to pfariwa manyana ri ku fa ri nyamalala jikijiki ku na swipfulani jikijiki mativana se I mhaka leyi kumbexani ni nga tsakela ku twa n'wana ku mi ri yini hi yona eka tindhawu hi ku hambanahambana laha mi nga va ku mi yingisele mi ri kona nhlekano kwala mi nga yingisela mi ri kona la Gauteng Mpumalanga a Northwest Limpopo na n'wi mi ni yingisela ku hi audio streaming ya Munghana Lonene FM mi njhani la Garankuwa na mi vona hi le Northwest musi Garankuwa ne kumbe hi le Gauteng no hi le Bokone Bophirima ne ni vula ku le ku nga na Sefako Magato hi le Bokone Bophirima kumbe le Gauteng hiku laha loko wa ku hindanyana va Winterfeld leswi chochovela nghena va se a mi twenini va ka hina 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 ma ku tsundzuka laha a mikhukhwini liya ku nga hetelela ku dlawa vanhu vo hlaya mavhiki mambirhi lava nga hundza va ku vitana a Jumpers Informal Settlement laha vanhu va tlhava hi leswo vanhu va tlula darata va fika Afrika-Dzonga va tlhela va thyana ndhawu ku laha hi le ka hina vo tlula darata swi tlhela swi nga vi nchumu hi va ka tiko ra vona ri njhani munhu a tlula ku hina va Jumpers phela swo vula sweswo va tluli va darata mingisero wo sungula hi loyi nhlekani Aye bota njani? bota mina hi pfukile mi njhani bota
Okay. Mina loko vulavula ngopfu hi leya ya ti-taxi yo ti pfumala ti-disc mara ta rank and a ku tshama ni twa ku ti pound wini ti tele ngopfu hala hina lomu hi khandziyela kona. mi khandziyela kwihi n'wina Ku khandziya ku sukisela laya a dorobeni tin'wana ti kha hala ku sekra Ben Rose na Cleveland. tamba Cleveland hi kwalaya ku nga na jumpers kwala ku nga tivonelo ya kwala ku ri na nghozinyana mavhila ma nga hela. se n'wina a mi lata ku yini hi ku ma swi vona mi tlhe mi khandziya se mi ri yini Hi ta kwini potso hi fanele ya mintirhweni ende xin'wana maphorisa ma va yimisa va yisa lava sweswi loko a ku huma 600 million ya tirha leswi swa illegal mara a va koti ku enforce timovha letiya ku ri a ku vi safe patwini ende vanhu volava loko khandziya Uber va tlhela ku lwisa hanya potso ta kwini a yona na mara masitiva lowu wa ku munhu i vulavula swilo swo ka swi nga fambelani hi sweswi maka swi endlaka 600 million na ku impoundiwa ka timovha swi fambelana njhani kumbe mola u ta hindza hi kona ku vula ku na ma swi tiva n'wina ku na 600 million no vula ku budget la yi nga ta tirha swin'wana ka ku pfunaka ku hi antswisa Afrika-Dzonga. Ni vula ku mara sweswo hi leswi hi vulaka hi swo ka nhlokomhaka n'wina mi te mi lava ku vulavula hi ti-disk se ni nge swa ti-disk na leswi mi vulavulaka a swi vulavurisani hi leswi ni vulaka swona mi ngo ni khomela kwala mara haliyani u khandziya kota kwini a ta vuyena a ni khenseni na loko hi hundza ene mhaka ya nkoka yaleyo ya ku mi yi vula hi ku vanhu va ta lava va khumbekaka va ta va kha yingisela van'wani va ta va hlevela ku hi va ku kumbe n'wina mi le ku endleni nchumu hi timovha leti ngo famba ti ri hava ti-disk tindlo ngopfu la ti tele ngopfu ku khensa mina boti wa mina khensa 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula laha i le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani la hi le ka Munghana Lonene FM makumembirhi timinete ntsena hi bile awara ya 12 kunjani la ka mavakamela khensile ku mingisele Munghana Lonene FM nhlekani lowu n'wana mingiseri loyi nhlekani ku na munhu la ayi minjhani i pfukile minjhani buti pfukile hikokwalaho ka yi swi twala nga ri ni yo mi juma hayi khale ni khomile mi ri hi na problem haleni muakatiko xikala vito ra ka khakhala mavona la xi nga ta hlupha kona sweswo hi loko sweswi no lava ku mi vutisa swivutiso swa ku mi nga siya mahlweni na ku n'wina vaakatiko va le ka khakhala mi na problem mi fike mi va na nhlengeletano tanihi vaakatiko va ka khakhala ivi mi twanana ku a hi foneleni ka Munghana Lonene ka Afrika wa vulavula hlengeletano yi ve kona mara ya matiko lama hinkwawo khakhala ni vula ku mara mi twananini ku a hi foneleni ka Munghana Lonene a hi twananini ku na vumbhoni bya sweswo byi kona vumbhoni byi le kwihi mi nga ni rhumela byo hi nga kota hi nga mi fonela ndzhaku ivi mi kota ku vulavula loko se mi hi rhumele vumbhoni okay a ku na problem khoma tani hi ya ka muhumelerisi hi ta kota ku kuma leswi hi xavaka swona hi ku loko a vo nghena va ku mina a swa antswa kambe va nga ngheni va ku hina hi ku loko va nghena va ku hina swa hi tengisa wun'wani ta nghena ku a nga vulavuleli hini ma va mhaka kona se a hi kumeni nomboro ivi hi kota ku twa ku vumbhoni lebyi bya ku mi twananini n'wina tanihi miganga ku va ta vulavula byi ri yini ivi hi ta kota ku vulavula na vona a hi kumeni un'wana nhlekani a ku se va na un'wana la se loko ku nga se va na un'wana a hi sunguleni hi kandziya laha Lamseli kuya tiphina hi festival ya matimba Ziyakhala mo Sun City yikwala nyongeni laha u ta tlangela no tiphina hi matimba ya vunanga leswi u nge pfuki u swi rivarile vunyanyuri byi lompa hlengeleta vanghana va wena u kunguhata rendzo ra wena ivi u va xiphemu xa ku tiphina eka ndhawu ya vunyanyuri ya kwala tikweni u nga kayeli mimpfumalo na moya wo tlangela lowu hungaka eSun City yi kumela thikithi ra wena sweswi yi nga se hela tala eka festival ya Ziyakhala mo Sun City u ta nyanyuriwa hi vuyimbeleri xikan'we na ku tiphina Ti kumele thikithi ra wena sweswi Ticket Pro Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani n'hweti leyi i ya vantshwa yi tlangela n'hweti ya vantshwa va xiviri va milorho vo endla swilo swi endleka lava marito ya vona ya yaka emahlweni ya twala hambi va nga ha ri kona Freedom!
#vumundzuku i vantshwa Munghana Lonene FM Makombandlela Khomandlela 3 to 6 Muhlumbunuko kufika ravunthlanu Ninzenga Akukhaliseni Sun City. Swa swiningele ku vulavuleni a ni ri ku chekeni ka swiambalo swa Xitsonga swa Xigaza swi ya sungula ku mbariwa akazi ya khala mo Sun City. Umuni zamayele xihembane DJ Vuri. No a mi nga chavi futhi ni fika ni tsemisanyana lomu matlhelo yi sisibuzwa abatweli ngwanango ina van'wani swilo yi sungule hansi Khomandlela na DJ Matt afambisana na Matilda Chowbey eka Munghana Lonene FM Makombandlela 0860002543 matwa hi papalata yini hi papalata ku mi nga vulavuleli vanhu lava va nga mi rhumangiki loko ri mi va rhumile hoye hi ta kuma vumbhoni tani ka timinete laha ivi hi va loko swa va fanele va londla swona miyingiseri va fanele va nghena ku mina ni vona ku hayi ni na xiphiqo lexi kumbe ni lava ku mi hi landzelerisa a hi ta va swi herile va ri hila hayi hina ya hlupha a hi amukeleni lowu miyingiseri ni hlekani inkomo Tebu Mfukile papa mina hi pfukele hi nga vona boti hi pfukile a mina vulavulela mina ni yivelanga munhu un'wanyana inkombo ni la ku khumba ngopfu leya swifambo leswi la mapatwini mi kuma ku ti-disk ti expirerile movha ma yi vona ku le a yi le ndleleni a yi fanele ku fambeni mara le ku tleketeni ka vaaki ende maphorisa hi ma vona la patwini va yimile mi kuma ku va yimile taxi a yi hundzi ne mara loko va yi yimisa mi kuma munhu a yima le mahlweni leyi a chika driver a tsutsuma a ya le va nga yima kona maphorisa va fika va vulavula na yena a tlhela xibazana na swi navela nga vufurin'wana hi nkotwa vo wa xiphorisa va ta kota ku hi byela ku vanhu lava loko va yimisa va yimisela ku cheka swimovhana leswa vona kumbe va lava ku cheka vo va ti-driver na because va zina va nga fika na le movheni loko ku yi languta movha ya kona ku vona mathayere ma herile loko yi famba yi ya le mara miri wu langutela hala kun'wanyana movha a yi fanele nga ri tleketeni ka vanhu le fambeni papatwini mara loko va fika va va yimisa munhu loyi a yi nga yimela va n'wi yimisa kona i hundza hi mavoma yima le kulenyana loko se a chikile mahlweni a chika ku tsutsuma ile va nga yima kona va fika va vulavurisa swo vulavurisana swo a yi swi tiva vulavula yini ku a yi tshama hi swi yingisela loko va heta ku vulavurisana wa tlhela a tlhelela xibazani xa yena a driver a ya mahlweni hi movha leyi vona ku leyi a yi fanele nga hundzangi laha kahlekahle u nge siku rin'wana hi vo va kuma vula wa xiphorisa va ta kota ku hi hlamusela kahlekahle vanhu lava va va yimisaka va va yimisela ku cheka yini va vulavula yini na va ta kota ku swi twisisa ku a yi hlayisekanga mapatwini tshame ni va vutisa MEC man Violet Mathe swin'wana swa leswi va nga swi kombisi ku a hi minkarhi hinkwayo va yimisaka timovha va ti yimisela ku cheka ku ti minkarhi yin'wana va kha va lava ku vona ku ku hundze timovha tingani tinhlayanhlayo ti ta muxaka walowa se kambe yo biha yeleyo ya ku movha yo fana na yaleyo yi tleketaka vanhu yi va yi ri ka xiyimo xexo loko humelela nghozi swa hlupha khalanga hi nga va hile patwini hi ri maphorisa hi nga yimbelelangi ku teka vanhu lava va nga vahlampfa leswi mara leswi ku ta fika un'wanyana hi swi kuma ku loyi i muhlampfa a nga khomanga maphephe kumbe a nga khomiya vahlampfa loyi nga onha swin'wanyana kumbe munhu loyi i na nandzu wun'wanyana se hi mhaka ku a ni yimelangi swona se ni fanele ni n'wi tshika a hundza na se loko va a yimelangi ku kamba timovha ku leti ti hlayisekile kumbe tinjhani mara loko movha yo fanele yi fika se ni fanele yi tshika mhaka a ni yimelangi swona a hi basiseni ntirho lowu wu kota ku tshamiseka loko swilo swi nga basanga a hi swi yingiseni nga yimeli ku ta va nsungule nga ta va yimeli ku languta timovha ti lava ku yimphambeni ntiyiso ngopfu sweswo mi swi vulaka kambe mi ri movha loko yi languta tlhelo mavhilo va ka yala veri ku ku va ku endleka yini yi bende chase a yi swi twisisi ku va ku humeleli mara yi languta ximatini bodi yi languta ximatini mara movha yi ya mahlweni loko wa kha u hlangana u lava no vhika u nga swi movha leyi yi ta ka wena kumbe yi ya kwini na ni mi twile vuhlayisekani mana siku lerinene ku dya ku hengeta inkomo khethu leswinene ka khensa inkomo 0860002543 nongona ku ya fika wa vulavula i makumembirhi nkombo timina ya tikupela wala ya khumembirhi n'wana mingiseri loyi a ku na munhu la 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandela ni twa van'wana va kha va ka khomiwa ina loko sweswiwani mina ni kha ni vulavula mingiseri un'wana a ri ku vulavuleni un'wana va khomela yini matsivona a swi koteki ku hi nga tshama hi hano hi ta rindzela n'we mi sungula mi heta hi kota ku teka un'wana mingiseri hayi kho a swi endli se yo mhaka mipfakama un'wana ta pfa mi twa mi humelerisa ka twala le hansi leyi hi mhaka ku mi n'wi kavanyetini
mazibona kambe mhaka leyi hi fanele ku yi tekela nhlokweni ku ya amahlweni hi lava ku vulavula hi timhaka to toleto tatana Vusimusi Magcala va fikelele ntwanano eka nandzu wo khumba ku Medicare 24 se va ta gweviwa vhiki leri taka kolomu ya ka 15 wa malembe laha va nga hetela va tikuma va tshame ekhotsweni nhungu wa malembe kambe ke swi to vula ku ntsena va ta hetela va vamboni ya mfumo leswi nga hetela kumbexana swi pfuna mfumo ku fikelela leswi va lava ku fikelela swona eka vulavisisi byi nga va ku byi endliwa ku ya amahlweni i yin'wana ya timhaka to toleto mingiseri wa Munghana Lona FM lava ku ya hi bula yona na timhaka teta ku vana va hina va le ku dyondzisiweni swilo swo tala kambe un'wana mingiseri loyi hi nga seka tlhoko mhaka ta mahungu hleka ahe tata mina comrade laka Joseph na mina andla ku nghena ka liya ya ku vulavuriwa wun'wana wa miyingiseli ya layini ya swibazana la mapatwini ni kuma ku loko a fika a yimisiwa lava matraffic no ka ni nga tivi ku kumbe va vona va tirha va hola kumbe va holi na hi ku hi minkarhi yo tala hi le ku cembeni ku masipala a wu generate nchumu kasi vona lava va nga laha patwini va tirha masipala ene lowu wa driver lo i ta chika a khomi mali a ya va nyika mali a ni tivi ku ya fika leti ofisini ka masipala kumbe njhani hi na problem hi ku mi kuma ku karhi wun'wana va yimisa taxi yi yima karhi wo leha ene hi jahile hi ya swibedhlele se mi kuma ku kambe a ni ri lexi hluphaku loko yima nkarhi wo leha a va kha va languta ku yina mathayele va languta ku yini va ta cheka mathayele driver yi chika na mali a ya nyika lava matraffic se a ni tivi ku a va holi na ku sweswi hi tshama hi kha hi cema hi ku masipala wu hava mali vanhu lava hi vo va generatisaka i masipala ku wu na mali vona va teka mali va chela xikhwameni ku loko a ya na 20 rand nga ka vona handle ka ku a ya hakela leti ofisini miri ya fika leti ofisini ya le ya 20 rand 50 rand hi na problem hi sweswo ena ni nga swi tivi ku swi nga tshika swi nghena swi vulavuriwa hi na problem hi mhaka ya tithekisi la patwini yi ta yima ku mi kuma ku ti yimi ti 6 kumbe 7 ene we jahi ya xibedhlele u byeliwi ku a xibedhlele fika hi nkarhi munhu ene thekisi ya ha yimile ene a yi generatisi masipala yi generatisa lava tirhaka lava holaku se a hi la ku ta tiva ku vo ka va nga holi na ku teka mali ka madirayiva swi twakarile mana khensa swinene a hi kumeni nhlokomhaka ta mahungu emisava ya awara yan'we eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela Afrika wa vulavula yi kona ku ta korokela wena 12 to 2 ni hlekani u kayele leswi eka Munghana Lonene FM sa hi languteni ka timhaka hi ku yiwa ka nhlawulo sweswinyana swi vula yini swi vula ku loko mo tlhemi vuya mi ri na matimba malama mi nga na wona ka timasipala teti va nga ka tona va ta ya mahlweni ku hava xiboho xa ku va lava yi nga va nghenisa sweswi loko ho vuyelela va ta ya mahlweni va ta nghena a dibeni ku fana na yin'wana homu va ta diba loko va nghena va nga wa vona wa tiva dibi a dibi loko u risa tihomu u yimale ndhaku ti nghena a dan'wini ya loko yi nga humi yi nwerile a ni vula ku se swi vula ku va ta ku kufumeta xitulu dibi wa ri tiva ka ni risema u tiva na ku nwela ni vula ku risile se va ta kufumeta xitulu sweswi va ku kufumeta switulu na hina laha hi nga tshama kona hi le ku kufumeteni switulu hi le ku tekeni ti-decision a vona a va teki ti-decision a ku vi vona va convince ku ti-structure ta ANC ku ti va veka ka ti-process a swi fanelangi ku a ku hava moya wo kwetsima u nga ta chika u ta wu va pfuna a ku vulavuli mintirho Afrika wa vulavula yi kona ku ta korokela wena 12 to 2 ni hlekani la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona lava vo va mutivi a hi n'winyi wa yona a hi munhu wa ndla vugevenga hayi
ko va mutivi lava hi va vitanaka hi ndlela yaleyo ku nga Professor Dumisani Mavhonga la ku bulanyana na vona ka ntsongo hi timhaka leti ti nga le ku endlekeni tatana Vosimusi Matlala va teke xiboho xa ku ku va va twanana ku va mbhoni ya mfumo swi vula yini leswiwani ke i mhaka yo sungula leyi lava ku twa eka prof ku va angula va ku yini ka mhaka yeleyo kasi ya vumbirhi leyi lava ku vulutisaka prof i ku kasi maphorisa na vurhangeri bya vona vo ngo vindlavindleka mindzuku leyi hinkwayo leyi ve le ku vulavuleni na vateki wa mahungu hina hi lunghekile halawani hikokwalaho ka yini va fanele va hi byela ku ve tolo ku namuntlha va lunghekile namuntlha va hi byelangi nako swa pfunake ka leswi kumbexani va lavaka ku swi fikelela loko va tshama va kha va vulavula hi swona kumbe wo maendlele lawaneneke ni vutise swivutiso swo tala ya i swivutiso swinharhu leswi ni lava ku famba na swona na Professor Dumisani Mavhonga. Prof inhlekani mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM. Inhlekani Khalanga hi xeweta na vayingiseri. Endzhaku ka mbulavulo wa n'hweti ya Mawuwani ya siku ra vutsevu n'waxemu loko lava ka Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi va vulavurile hi sungule ku tiva ku na mavito yo fana na valama Vosimusi Matlala sweswo ivi namuntlha va ri ku na ntwanano na xiyenge xa vuchuchisi ku sweswiwani va ta hundzuka mbhoni ya mfumo kahle ku le ku ndlekeni ka yini ku ya hi leswi mi nga va ku mi kha mi swi vona hi tihlo ra n'wina tanihi vativi Prof. Inkomo Khalanga xivutiso xa kahle swinene hi ku ya hi nawu loko vanhu va khomiwe va hlayile hi vugevenga byo fana ku fika laha vuchuchisi byi vulavurisanaka na vahehliwa hinkwavo kambe van'wani va vona ku se ka hisa hala hi nga kona hi nga ka hi nga feli sopo nyama hi nga dyangi na loko va dyile mara u kuma ku ri a va dyangi ku fana na lavan'wanyana se va ku hayi vayimeri va vona va vulavurisana va ku xigwevo lexi nga langutana na xona xi komba xi tika ngopfu kambe loko wo va mbhoni ya mfumo xi nga vevukisiwa nyana so hi swona leswi hi vulavulaka hi swona namuntlha ku ri loyi mi nga n'wi vula hi vito hina hi ri vahleli hi ringeta ku ka hi nga vulavuli mavito ya vanhu hi nga ta nghena enghozini so i kombele leswaku ri a va mbhoni ya mfumo leswaku ri xigwevo xa yena loko ku ri ku fanele ku va vo 15 years or 20 years xi ta cinciwa nyana xi ya hansi nyana kambe swo fanele swi rhanga swi endliwa matter of court order leswi sweswi hi nga ku vulavuleni swi nga endleka ku njhekanjhekisana kwaloko ku ri karhi ku ya mahlweni ePretoria High Court hi ta tiva mbuyelo wa kona ku hela ka siku ku ri va fikelele ka swiyimo xihi hi mpela swi confirmiwile ku leswi hi vulavulaka hi swona sweswi ko va leswi hi nga swi kuma eka maphephahungu na le ka swiyanamoya swo hambanahambana Khalanga. Se swi tiyisisiwile kambe xivutiso ku ta va ku swi pfuna yini ku va munhu a teka xiboho lexiwani xa muxaka lowuwani ngopfungopfu loko ka hi languta ku lawani u nge ti ku khumbeka vanhu vo tala swi vula sweswiya ni nga swi vula ku ri loko ku ri ku a nga pfumelangi ku va mbhoni ya mfumo court leyiwani proceedings a yi ta teka nkarhi wo leha hikuva ma swi tiva leswaku va khomiwe va hlayile nyana so i endlela leswaku ri yena a separatiwa ka lavan'wanyani swi yelana na leswiya swa khale swi ya hi ku swi na ku divide and rule ku ri loko n'wina Khalanga mi tirhisana na mfumo wa khale wa apartheid a mi ta kuma ti-benefits to karhi ku tlula lavan'wana lava sihalalaka so swi endlela leswaku ri ku ta va na leswi swi vitana ku expedition of this case expeditious process ku ri ya yena yi hatlisiwa a hatla gweviwa ha swi tiva leswaku loko u gweviwile a swi heleli kwalano swi nga endla yi tlhela endla xikombelo xa ku va sentence yaleyo yi va suspended kumbe yi serva in different ways ku tlula ku va u pfaleriwile ejele so loko a nga ti separate vayimeri va yena va nga va n'wi byerile leswaku swi ta teka nkarhi wo leha ene se yi karhi ku tshama a kha ya hala hansi na le henhla hi swi tiva leswaku ri nkarhi yin'wana yisiwa le Bongweni nkarhi yin'wana vuyisiwa kwala Pitori so swa n'wi draina na
hi hala ka timali swi nga heta swi n'wi khose timali to tala ngopfu so i lava ku ri case ya yena hatla yi diliwa na yona hi ku hatlisa a ta kota ku va a teka xiboho xa ku aphila kumbe ku ya sweswi court yi nga ta va yi vule swona ko va suspended sentence kumbe 10 years or 5 years a hatla a kota ku aphila. kuve prof na ku ndle mavhengeleni ko ya ta teka minute na 10 second kambe loko ni vuya a ni lava ku ta kahle nandu lowu tata na Vosmus Matlala va nga langutana na wona lowu va nga hetelela va twana ku va mbhoni ya mfumo wu khumba yini kambe loko hi ta va hi hundzela laha hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona sweswo mintsero munghana lona FM akoma ndlela le ku bule na Professor Tumisani Mavondala va ngele ku bule na vona kusuka aka College of Law a University ya Afrika-Dzonga hi bula na vona laha ka hi languteka timhaka leti ti khumbaku tatana Matlala lava va nga hunduka ku va mbhoni ya mfumo va hlamuserile ku swinga va vuyerisa yini kahle va one yini prof nhleka a yi tlheleleni nakambe kwalaha ka ku kahle ku ve va ze va fika la tatana Matlala andaka loko va one yini prof hi ta tsundzuka khalanga ku ri ku na hoyi leyi khumbaka na commissioner wa maphorisa ya Afrika-Dzonga leswa Medicare Tshwane district a nga nyikiwa titender leswi sweswi hi swi twaka le ka Matlanga commission ku ri vo tala lava nga khumbeka va appearile ka commission leyiwana le ad hoc committee van'wani va swiyimo swa le henhla va maphorisa va yimisiwile entirhweni hi ku ya hi yona tender yaleyo loko va swa kumiwa se mali yo tlula ku hala ka 50 million se a yi hakeriwile leswi swi vulaka leswaku ri a nga va a tirhisane na maphorisa lama man'wana ya vona ya nga suspendiwa ku va a kume tender liya so leswi vulaka ku ri i vugevenga lebyi a nga langutana na byona kambe a swi tiva leswaku ri a hi byona ntsene ku na swin'wana leswi a hehliwaka hi swona kambe leyi plea bargain na ku yi fambelana na swilo swa Medicare Tshwane district tender leya 360 million so hi swona leswi swi nga endlaka leswaku vayimeri va yena va vona ku i nandzu wo tika swinene loko i nga vi mbhoni ya mfumo hinkwenu ka n'wina mi nga heta mi gweviwe xigwevo swa le henhla swinene so loko wo cinca ku va na leswi swi vitanaku i plea agreement or bargaining xigwevo xa wena xi ta hambanyisiwa nandzu wa wena wo hambanyisiwa na lava van'wanyana lava van'wanyana loko va gweviwa 20 years or 15 years wena i ta ku negotiatela ku ri ku va 5 years kumbe ku ya ehansi se yin'wana leyi ngete hi la ku vulavula hi yona n'we prof i timhaka leti ta ku vekiwe siku ra 30 ra n'hweti ya Khotavuxika hi lava va ngibo a va twani na ku va Afrika-Dzonga ri rhurhele vanhu lava vo huma matikweni mambe ku ve a va tiveki ku va la tikweni leriwani andaka loko siku leri ri vekiwile i vona maphorisa na vurhangeri va kha va vindlavindleka siku rin'wana na rin'wana va hlengeleta vatekiwa mahungu va lava ku va byela leswi va lava ku va byela leswiya xivutiso i ku hi wo matirhelo ya kona ke ya maphorisa loko ri ku swi tani hikokwalaho ka yini hi nga swi voni siku na siku ku hayi vhiki leri hi la ku ya tirhisa leswi vhiki leriya hi la ku ya tirhisa leswi sweswo inkomu khalanga xivutiso xa kahle va ri loko n'wana a nga rili u fela ebyobyeni ni tshemba leswaku hi Xitsonga lexi nga hlantsweka vanhu lava va nga endlaka hoyi leyi va march and march va identify the weaknesses ta government ku ri a yi tirhi hi laha swi nga fanela ku ya hi ku vulawuri bya vanhu lava kotaka ku nghena etikweni leri va langutana swilo swa vugevenga va langutana ti-resources or ti-facilities leti ti tirhisiwaka ngopfu hi vaakatiko va le handle vaakatiko va laha va karhi va hlupheka so hi loko va teka xiboho mina ni vona ku ri responsible citizenship kambe approach yi ngo va yi nga amukeliwi hikuva swi expose inefficiency ya government ku ri swilo leswiwani loko government ya yi swi addressile a hi ta va hi nga fikelelanga laha vaakatiko vo ngo hi kombela ku ri vaakatiko va le matikweni ya le handle va tlhelela makaya ya vona xin'wana lexi hi nga xi langutaka khalanga i ku ri a swi tiveki leswaku ri ku na
vaakatiko vo huma ematikweni ya le handle va ngani laha tikweni. Hi nga va hi vonile mikitsikitsi kusukela ka mavhiki lama nga hundza va karhi va transportiwa hi mabazi, kambe ko va in the thousands. Kambe leswi hi swi tivaka leswaku vaakatiko lava va nga laha tikweni, whether legal or illegal, va kwalomu ka miliyoni to hambanahambana. So sweswiwani hi ri vaakatiko hi le ka suspense ya ku a hi swi tivi leswaku loko siku leri ra ti-30 ri karhi tshunela ku ta va ku humelela yini. Se hi leswi maphorisa ya nga ha kotiki ku va na kurhula ya ehleketa leswaku loko yo kota ku fikelela lomu timachi leti ti nga ta va ti ri kona va kota ku container vaakatiko va ta vonakala va ri karhi va tirha. Kambe xin'wanyana ni nga se rivala Khalanga i ku hi twa timiliyoni leti ti nga ta tirhisiwa hi siku rero ntsena, leswi swi tisaka swivutiso ku loko ku ri ku mali ya ku va yi nga tirhisiwa hi siku rin'we yi fikelela ku hala ka vo 60 or 600 million, swi vula leswaku mali yi kona kambe yo ka yi nga tirhisiwi hi ndlela leyi nga fanela. Xin'wana i ku a ku tiveki ku vanhu lava loko ku ri ku vo macha hi siku rero ra ti-30 va ta va macha kwini, leswi endlaka leswaku maphorisa ya nga koti no etlela ya suspenda na ti-leave ta maphorisa lama se ama heti leavini. Se swi endla leswaku un'wana na un'wana languterile ku ku ta ku humelele yini. Loko ku ri ku march leyiwani yo famba kahle peacefully, swi nga ha endla red flag to the police ku loko ku ri ku mali leyi ta va yi tirhisiwile i fruitless and or wasteful expenditure. Leswi hi hleketelaka ku n'watinkota i ta yi flaga mhaka yaleyo ku mi tirhise mali hi ndlela ya vusopfa hikuva a ku va na nkitsikitsi, a ku nga ri na need ya ku mi endla leswi mi nga swi endla. Loko a mi tirha mintirho ya n'wina ya siku na siku, a ku fanele mali leyiwani yi tirhisiwe ku endla swin'wanyana. Ni ngo yimanyana kwalani Khalanga ni nga hlanganisi swilo. Na mi twa prof, kambe hikokwalaho ka yini va hi byela vona maphorisa lawa? Ku va va hi byela a swi endli ku se hi kota ku vona ku sweswi mi swi vulaka swa ku se va hlangahlangananini? Hi sweswo Khalanga i ku loko a va tirha mintirho ya vona va endla visible policing, ku va na crime prevention hi ndlela leyi nga fanela, a nga ta va na need ya ku va ku na strategies to fana leti nga endliwa leswaku ku spend mali. Hikuva xo sungula Khalanga a swi tivi ku vanhu lava nga ta macha va ta va macha Cape Town, va ta va macha Durban, va ta va macha kwini. Swi vula ku strategies ta maphorisa a ti helelanga, hikuva loko ku ri ku va yise maphorisa a KwaZulu-Natal hi laha va ehleketelaka ku timachi ta va kona, swi nga endleka leswaku the organizers of these marches va lahla mkhonto va ya macha a Polokwane, and then kuma ku a ku na maphorisa yo enela. Ha swi tiva leswaku maphorisa ya enelanga eSouth Africa loko hi languta ratio ya vaakatiko lava va nga legal, leswi swi vitaniwa ku hala ka vo 63 million. Hi nga vuli va lava ku machiwaka hi vona hi va tivi timiliyoni tingani, lero ha swi tiva leswaku maphorisa ya overwhelmed hinkwako. Se ha swi tivi leswaku ya ta va ya vikiwe kwini, hikuva the organizers of these marches a va indicatanga ku va ta va macha endhawini yo karhi laha a swi ta olovisa mintirho ya maphorisa ku va kota ku yisa nhlayo yo karhi ya maphorisa ku langutana na nhlayo ya lava va nga ta va karhi va macha. So the country is in a limbo enkarhi wa sweswi, hikuva swo hambanahambana leswinene na leswi ku nga ri ku swinene swi nga ha humelela. Kambe ho tshemba leswaku va vunhlori va tiko ra hina lava nga ka emaphoriseni va swi tiva leswaku ku ta humelela yini endhawini yo karhi Khalanga. Hi yeleni mahlweni prof, ku loko ni kha ni yingisela na loko va kha va vulavula kun'wani va lava va kha va vulavula va twa longeti va swi tiva ku a va na vuswikoti byo helela kumbe byo kenela ku va lwisana na sweswi va nga swi tiveki ku va ya lwisana na swona. Ni twa va kha va komba va twa lengari va kha va kombela n'wina van'wamathekisi na n'wina kwala mi nga kona mi hi pfuna, a ni swi tivi ku van'wamathekisi va ta pfuna njhani. N'wina va timhaka ta private security na n'wina mi hi pfuna, a ni swi tivi ku va ta pfuna njhani. Loko mi kha mi languta sweswinyana ha khale ku twakale na ku van'wani va holobye va yi aka hosi ya rixaka ra Mazulu ku ya vulavula na a ni swi tivi ku swilo leswiwani hinkwaswo ku va ku ri ku tsandzeka kumbe ku ri ku amukela ku va ka hina a hi swi tivi kahle kahle ku hi la ku endla yini. I ntiyiso Khalanga, varhangeri va nge pfuki va pfumerile leswaku
a va koti ku tirha mitirho ya vona ku vulavula va endlela leswaku ri va zama ku discourage vanhu lava nga kunguhata ku endla timatch leti leswaku ri va nga kumeki va ri exposed mina loko a kula khalanga a hi hlupha hi tinkawo ti ya nghena masin'wini kambe vatswari va hina va tlharihile a va teka jazi va ri veka a ri hayika murhini kumbe aka murhi wa wele kambe hikuva nkawo yi tlharihile loko yo vona jazi leri ri nga suki laha ri ri kona tolo ti to nghena ti dya so na maphorisa ya le ku ringeteni ku komba ingaku ya le ku tirheni kambe va swi tiva leswaku ri a swi enelanga va enelanga ku va va yimelana na swiyimo ho khongela ntsena khalanga ku ri swiyimo swi nga fani na July 2021 laha hi nga swi vona kahle maphorisa ya ri exposed va nga koti ku lawula leswi swi humelela hi nkarhi walowo kambe hi pfumela leswaku ri sweswi tanihileswi va-organizers va ti-match leti va vulavula na vona va kombela ka valandzeri va vona leswaku ku nga vi na madzolonga ku nga vi na ku khomiwa ka switlhavani swo hambanahambana kambe ha swi tiva khalanga leswaku loko mi kha mi macha mi ri 1,000 a wu swi koti ku controla ku ri vanhu lava nga laha van'wani vo joyina hikuva va navele ku landzelela vanhu kumbe hinkwavo i va organization yo karhi so swi ta va swi tikanyana ku ri hi endla vuhleri bya ku ri ku nge vi na madzolonga kambe anything is possible swi nga endleka leswaku match yi va peaceful loko yi va peaceful vanhu lava nga organizer ti-match leti va ta famba va tlakuse makatla ehenhla va ku a hi mi byerile n'wina government ku ri a mi koti ku tirha ntirho wa n'wina hi nyikani hina chance ya ku va hi kota ku rhangela tiko leri hikuva xiphiqo xin'we a hi hina mi zaku mi spenda vo 600 million hi mhaka ya hina i ku va n'wina mi tsandzeka ku controla vanhu lava nga laha tikweni lava endlaka vugevenga byo hambanahambana kambe mi nga endli nchumu so hina hi ta mi pfuna ku va mi kota ku governa this country hi ndlela leyi nga fanela so it's a win-win situation lero loko ku maphorisa yo va kona tindhawini teto ku nga vi na madzolonga ya to humesa media statements after that ku ri hi hina hi nga endla leswaku ku nga vi na madzolonga ku ri ku na lava va nga organizer va ta ku ri hi hina hi nga endla leswaku ri vanhu lava va ri laha va ti-controla a hi maphorisa ya nga endla ntirho wo karhi kambe the real test khalanga yi ta va kona after the 30th a hi nge hi ti-30 ku va na peaceful march kambe after that maphorisa a hi nge swi koti ku tshama ya karhi ya spenda 600 million every day loko ti-march ta ya mahlweni hikuva vaakatiko va ta va nga se kholwa leswaku ri vanhu lava humaka handle hinkwavo va humile ku lo humanyana a few thousand but millions of those people are still in the country na vona a hi swi tivi leswaku va ti lulamisele yini eka siku rero a hetseleni prof n'wina mi nghenini mi tirheli ka xiphorisa mi nga se landzelela timhaka ta tidyondzo ta academic loko mi languta ku sukusela ku fika namuntlha ku va maphorisa hamba yo xiximiwa hamba yo chaviwa hamba ku endleka kambe ku va vaaki va hlonipha maphorisa laha a va ta kota na ku loko va lerisiwa ku leswi a swi ndliwi va nga endli ku fika la sweswiwani munhu a swi kota ku na ku hlamulana na phorisa laha hi nga koho ka vutomi lebyi loko ka hetisela prof ku cince yini ku sukusela loko hi khuphuke kusuka ka xihlawuhlawu ku fika laha hi nga kona namuntlha ka xidemokirasi leswi ni nga swi vulakulana khalanga swi nga teka nkarhi wo leha kambe hikuva hi na nkarhi wutsongo ku na leswi vitanaku ti-classes ku na autocracy ku na ti-democracy na ti-kakistocracy na swin'wana swo hlayahlayanyana so a South Africa hi chuze leswi hi swi vonaka i democracy leswi swi nyiketaka ti-rights ka munhu ku a nga ha endla hi ku rhandza loko no mi nyika xikombiso mathicara a xikolweni a va ha swi koti ku disciplina vana hi ku democracy yi tise ku cinca leswaku ri vana va nga ha biwi hi mikhavi na swilo swo fana na sweswo so hi laha swilo swi nga cinca kona ngopfu leswi endlaka leswaku ri maphorisa ya komba ingaku a ya ha hloniphiwi maphorisa lama khale a swi kona swihoxo leswi a swi endliwa kambe a hi swi tiva leswaku ri phorisa ra yi one a ri swi kota ku suka Giyani ri ya le ka Gawula ri famba hi vhene ya yi one ya area yin'wana yo leha ngopfu ri ya khoma xigevenga ri ri one
se sweswi ha swi vona in public spaces vaakatiko va ri karhi va disrespecta maphorisa va ringeta na ku va tekela swibamu van'wani va dlayiwa no dlayiwa maphorisa hi mhaka ya democracy leyi nyiketaka vaakatiko the right leti sometimes ti abuse-waka hi vaakatiko kambe ku va ku cinciwa democracy ha swi tiva leswaku ku lava nambara ya le henhla ngopfu ya ku va ku cinciwa constitution ya hina kambe ni pfumela leswaku ri ka ha ri kona lomu vaakatiko va swi kotaka ku hlonipha maphorisa kambe na wona maphorisa lama nga kona siku lero emasiku lama ya nga va ya endle leswaku ya nga ha hloniphiwi hikuva va voniwa va karhi va endla vugevenga na swigevenga kumbe vuxaka na swigevenga so hi swona leswi endlaka leswaku ri va nga ha hloniphiwi so kambe hi nga lahleli ku tshemba this organization ya ha lunghiseka yi nga ha lunghiseka ku ya emahlweni ko laveka vurhangeri lebyinene kambe sweswi swi ta tikanyana hi ku loko hi vona nhlayo ya le henhla ya maphorisa ya swiyimo swa le henhla ya ri vona ya nga tshembekiki leswi vulaka ku ri murheli ya maphorisa lama nga xikarhi na lama nga le hansi yi le hansi ngopfu se swi ta tika ku va ku va na reform ku va na rebuilding of this institution ku na varhangeri vo tala ngopfu lava nga kona exiphoriseni loko vo identifyiwa va nyikiwa ti-positions ta kahle va nyikiwa ti-performance agreements loko a performa hi ku ya hi sweswo a kuma ti-benefits kambe loko a nga performi a kota ku susiwa swi ta endla leswaku ri ku tshemba ku va kona ha swi vona loko hi kume ti-opportunities ku ya matikweni ya le handle maphorisa ya ha hloniphiwa swinene na ku switirhisiwa leswi va nyikiwaka swona swi pfuneta ku ri vukungundwani byi ta ya hansi swo fana na ti-body cameras ku ri va nga ha koti ku teka ticoco hikuva va swi tiva leswaku swi ta rekhodiwa and then swi nga va herisela mintirho kambe hi kona hi nga va pfuna hi ti-advices hi ku malembe ya ha pfumeli ku ri hi nga lunghisa xiphorisa kambe hi ti-advices ta vanhu vo fana na vo hina na van'wani swi nga endla leswaku ri va tlhela va vuyela a xiyimweni lexi nga fanela ku va va hloniphiwa maphorisa ya hina mani ku ni hetile prof ivi mungiseri a ku i hi twe hi kha hi vulavula mina n'wina hi timhaka letiya ta le Brooklyn hi ravuntlhanu vhiki leri nga hundza se ku ni mi vutisa ku kusuka loko xi vulavurini na leswi xihungu leriya ri nga ndzundzulukisa swona ri nga fambisa xiswona ku fika namuntlha mi vona yini ni vona leswi ku va nga khomiwanga maphorisa lama a fanele khomiwile ko va suspension loko hi ti-30 ko va na ku rhula atikweni a va nge he landzeleriwi kambe loko ni vula loko ko va na ku rhula va nga ha landzeleriwa loko ko ka ku nga ri na ku rhula yi ta prolongiwa mhaka liya ku ri it's a catch-22 situation leswi hi swi twaka sweswiwani leswaku ri swi nga endleka president a yimise ku ri va nga khomiwi kumbe minister na minister ku bayi na yena wa ha fanele a nyika statement ku ri hikokwalaho ka yini vanhu lava va IDAC a va lava ku endla hasahasa hikuva va khoma maphorisa ya xiyimo xa le henhla so hi ta tshama hi tlhome tihlo ku vona leswi nga ta humelela hi ti-30 kusukela kwalani swi nge he hlamarisi loko va tlhela va landzeleriwa ku vuriwa leswaku ri ku na milandzu yo karhi leyi va nga yi endla kambe leswiwani swi dependa ka leswi nga ta humelela hi ti-30 khalanga ni mi twile prof kheseli swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta inkomo hlayisekanga a khensa a hi ku timingisero wa mina ni ta kota ku angula ku yini ka mhaka yeleyo loko hi vuya ka mahungu ya misava hi ndlela leyi kasi professor Gezani Baloyi hi bula na vona sweswinyana hi awara hi hafu ku phela awara ya n'we hi ta va kha hi bula na vona laha hi kha hi languteka timhaka leti ta curriculum curriculum hi la se loko ku a ni ku sungula ku ndliwa curriculum ivi ka curriculum yi aviwa curriculum leya ku ka grade yo sungula curriculum leyi yi ta fika laha ya vumbirhi yi ta fambisana ivi swi khedzakhedza leswiya ku aviwa loku ya ka curriculum hi leswi n'wina ka madyondzelo ya siku rin'wana na rin'wana mi nge i yini i syllabus ma swi vona mpimo wa leswi dyondziwaka ka grade 1 2 3 4 5 6 masiku lama mi vulavula yini kambe ti-page set sweswo se hi ta va ka hi bula na vona hi twa ku vana va hina vo vona swilo swo tala leswi va fanele va swi dyondzile hi nkarhi wa ku karhi ka grade yo karhi ke hi ku na ntungu wa ti-homework leti ti nga ri ku tsandzeni na vatswari
ti tsandza na vatswari ai ya se swin'wana swa leswi kumbexani nga ta kha hi swi languta ku ya emahlweni hi ndlela yeleyo kambe sweswi a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we ya tisiwa ka n'wina hi rito ra mani Nkosinathi Chauke hi ya ka vona hi ndlela leyi sweswo mi yingisela Lonene FM inkopo 2 minutes ntsena ku phela awara ya 10 kombela vantshwa lava nga ta kota ku va xiphemu xa nongonoko Afrika wa vulavula mundzuku laya a Giyani a Masingiti Mall ku va mi rhumela email ka mabasa es@sabc.co.za loko ku nga se ba awara ya 4 njenga lowu hi ta va hi vuye ka n'we hi mi byela ku hi ta hlangana a Giyani hi ndlela yaleyo hi ta mi byela ku swi tandisa ku yini nongonoko wu ta haxiwa ku sukusela awara ya 13 ku fika awara ya 14 hi ta va hi kha hi jekanjekisana hi timhaka leti ti khumbaka vantshwa hi twa ku n'we tanihi vantshwa mi va mi kha mi angula mukuyini hi timhaka totoleto hi ndlela yeleyo se hi lava vantshwa va ntsevu hi ku tsakela ka hina hi ta lava vantshwa va xisati vanharhu vantshwa va xisati vantshwa va xisati vanharhu na vantshwa va xinuna vanharhu hi ndlela yaleyo kambe hi ta ya hi lava va nga ta va ka va hi rhumerile hi ta kota ku twa ku va ri yini vona eka timhaka totoleto sweswi a hi koti ku ka mhaka leyi kha hi bula yona na Professor Dumisani Mabunda u angula u ku yini wena nomboro i 0860002543 kambe ke hi nga se endla tani sungula u twa loyi Hlekani Botati eka Afrika wu vulavula na muhumelerisi mina a ni lava ku ta tsundzuxa ka siku ra nyamuhla eka vantshwa tanihiloko hi kha hi tisela a n'hweti ya vantshwa so ni vona u nga ku va ti rivala ku va le ka n'hweti ya vona endeni sweswi ku nga busy leswa ti 30 June munhu loko ri za rixa i le ka TikTok kha vulavula hi ti 30 a ni yalo ku ve hi fanele hi famba kambe mi mhaka ku na swi navela ku va tirha kahle endeni loko va kha va ti kume mintirho ya leyi va nga ti fundelela yona then tipurasini leyi hi ta kota ku ti tirhela n'wina Botpet naswona va le handle mara se va ti rivala ku va ta hundziwa hi swo tala hi mhaka ti 30 ta June naswona a ni va nga ngheni a va ngheni mara a va pfi va kha va nga rivali leswi va nga le ka swona tanihi ta dyondzo ya vona naswona because heyi pho ku nga huma na lunghoma liya kwa va hambi leyi se vantshwa va busy TikTok ya ti 30 so mina ni ta ku a va pfi va hleketa hi ta dyondzo ya vona rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Botpet loko ku fika siku ro fana ra ti 30 ta Juni vanhu va xiphorisa va nga endla ku fanele swi endlaka ku lawani a va tlhogomeli vanhu ku ri va nga onhi tinhundzu ta vanhu nga vi na ku onhaka ka swilo ku ri swa papa loko swilo loko ku sungula vo maphorisa va endla swilo swa so hayi kalanga mvukini no man na yi twa mhaka ya 600 million leyi nga kunguhatiwa kumbe ku budgetiwa ku yi ta pfuna hi ti 30 na van'wana va ku mfumo na mali wu hosa mali ivi van'wana va ku no mali liyani a fanekele yi ta tirha swin'wanyana mfumo a hosi mali khalanga mali leyi ta pfuna munhu wo fana na mina ni nga yimiki na swona or leswi nga ta endleka hi ti 30 ni nga swi tivi ku plan ya kona yi ta va yihi hi ku loko a va ka va nga humesangi budget ku ta humelela swin'wanyana the very same people a va ta criticize mfumo ku i mfumo wa njhani wo ka u nga koti ku prepare nghozi leyi nga le ku teni kumbe leyi nga announce-iwa ku yi ta humelela la tikweni a va ta tlhela va vuya futhi va ku why mfumo wu nga humesanga budget yo karhi ku va yi kota ku sirhelela mabusiness ya vanhu kumbe vutomi bya vanhu hikuva a hi swi tivi ku ri hi ti 30 ku ta endlekela yini so i budget ya kahle ni vona swi ri kahle a ni voni xihoxo kwalano a mi ri na Floyd Lapidoli Nkomo Khalanga rixile na vaxomi Khalanga no la ku pfuna hi le ya timhaka ta ti-taxi leti ti yimisiwaka hi matraffic nje papa van'wana va karhi va swi vula kwalani leswi ni nga swi vona kambirhi kanharhu swi humelela loko va yimisa taxi driver i teka 20 rand a yi phutsaputsa yi va xipaselani xin'wana xi ntsanani ngopfu yi nge ti komi na ku i mali a yi phutsaputsa swinene i chika a yi khomeni hi voko mara mi nge swi voni ku endleka yini loko mi nga swi tivi se loko a fika lani ni munhu wa kona ni rhandza ku langutisa hi fastere ni swi vona ku
R20 leyi a nga chika na yo a nga n'wi nyiki voko i fika a yi tshika hansi yi yiwa loko a tlhela a famba lava va ma traffic officer va fika va teka mali liyani va dizisa sweswo hi ku va chava ku nyikana hi mavoko va ta va vona van'wani va nga va xuta ti-video na tikhamera hi ndlela yaleyo inkomu mukhalanga inhlekani khalanga inhlekani bot khalanga a la ku hlamula ka liya vongo na fani ni tshala a vengeti a va swi tivi ku match hi ti ta uri kwini ani hi ku tiva ka mina match before endleka ku fike va na communication ka masipala ku hi siku ra so hi ndhawu ya so mina ni nga swi mani ni nhlangano ka ntangani ta va kha ni macha kusuka na ni fika la hi nkarhi wa so ku fika nkarhi wa so swa ni hlamarisa loko va ku maphorisa va swi tivi ku match ta va ri ku date ku ri keni ani loko arrangement leyi nga ndliwangi swi komba ku vanhu va lava khomiwa va ri na ku maxaka loko a ku le nawini inkomu a ku ri Jonas Baloyi la a Thembisa inhlikani muhumelerisi Cindani xikan'we na Khalanga Pet Mathebula milawu ya South Africa a yi pasi leswi swi nga ku endleleni lawani vanhu va le ku hi teka mali ka vamadlanga commission va endla 1 2 3 sweswiwani jikijiki milandzu ya Voice Matala yi ehleketeriwa ku yisiwa ka 15 years a nga ta tshama 8 years swi vula ku yini swi ku fasana sweswo impela ka vula va vurile va ku loko i nga ri na nchumu i wena i nga ta fela a khotsweni vuxiyaxiya the junior la ka bongeni inkomo rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela sweswo mixer Munghana Lonene FM makombandlela na ta ku hi tlhelanyana ka ntshaho lowu loko ku ri ku swi na ntiyiso leswiwa ndlela vaxomi Khalanga no la ku pfuna hi le ya timhaka ta ti-taxi leti ti yimisiwaka hi matrafiki nje papa van'wani va karhi va swi vula kwalani leswi ni nga swi vona kambirhi kanharhu swi humelela loko va va yimisa taxi driver i teka R20 a yi phutsaputsa yi va xipaselani xin'wana xi ntsanani ngopfu yi nge ti komi na ku i mali a yi phutsaputsa swinene i chika a yi khomeni hi voko mara mi nge swi voni ku endleka yini loko mi nga swi tivi se loko a fika lani ni munhu wa ku ni rhandza ku langutisa hi fastere ni swi vona ku R20 leyi a nga chika na yo a nga n'wi nyiki hi voko i fika a yi tshika hansi yi yiwa loko a tlhela a famba lava va ma traffic officer va fika va teka mali liyani va dizisa sweswo hi ku va chava ku nyikana hi mavoko va ta va vona van'wani va nga va xuta ti-video na tikhamera hi ndlela yaleyo inkomu Mkhalanga se ni byeleni vula ku maphorisa ya swile magondzweni loko ku ri ku leswi ntiyiso a ni ali kumbexani mi hukuma ti-R20 to tala mara i ya hlongoriwa ntirhweni hi maka R20 R20 hayi va ka yini un'wana ni tshama ni komba movha yin'wana loko ri pela yi ya laha bank laha ya vona maphorisa ya swile magondzweni a ku la loko wo yima la i ta swi vona ku na movha yin'wana a tlhela ni komba ya private hili a ku leyiwani yi ta kwala siku rin'wana ni yi vone masiku manharhu a Giyani se ni le ku tivutiseni ku hi mpela hi byo vutomi lebyi mi lavaka ku byi hanya vhele kumi wala mali muni liya va ma hakelaka ka phesala a yi na nkoka n'we mi famba mi tindlela mali ya n'we hi la tlhelo hlambanyana un'wana i le ku yimayimeni hi mhaka ya 2000 ma yi tsundzuka 2000 leyi nga tshama ya video ka video yi tekiwe mulungu un'wana 2000 hi yo mhaka ku ri na xivulavula lexiya xa Xitsonga xa ku u nga dlayi nyoko ndoluta se na n'wina ti-R20 leti a tekele ku weni hansi mi twi nga ri luya loko a fika laha cheka kona wa xota hi mhaka ku i dize n'wena u nga mi twi nga ri swi le ku fambeni siku swi vuyako pho hi laha mi ta ku swi vuriwile anakena ni ma vula mi ku swi vuriwile le ka radio ku mi nga teki mali ya mana ma ha teka
0860002543 nteri ani nga swi hleketanga ku mi ta rhumela mi tele hi ndlela yaleyo kambe a hi lavi vanhu lava va nga ta foyineriwa hi lava vanhu lava nga ta va ri kona a studio a Giyani Munduku 1 to 2 a hi lavi lava nga ta fona lava nga ta fona va to fona kunene va ta kha vula ku epete mina ni tweni mani kwalano aku a hi swona hi leswi na leswi mi ta va ka mi kota ku ri njekisano lowu ta kha u fambisa sweswo lava nga ta va ri ku foneni va to fona hi ntolovelo wa ku fona ka siku rin'wana na rin'wana kambe lava va nga ta va ri studio va ta va kha va vulavula hi leswi vona va titwisaka swona ka xivutiso xi nga ta xi hlamuriwile vayingiseri lava nga ta va yingiseri loko va lava ku hoxa xandla va ta hoxa xandla hi ndlela yaleyo na va vula ku sweswo swi vula ku loyi swi nge endli hi mhaka ya leswi na leswi kumbe leswi a nga swi vula swi nga koteka hi mhaka ya leswi na leswiya ma va mhaka kona se rhumelani ka mabasa@sabc.co.za loko ri ku laha mi nga ko a mi koti ku va na email tirhisani WhatsApp leyi sweswi ku nga se fika awara ya 2 065 744 3911 hi ta kota ku twa ku miri yin'we hi mhaka leyi hi vulavulaka yona ya gimeta n'hweti ya vantshwa hikuva n'we hi mi tisa n'wangulo wa n'wina wa matitwelo hi mintlhontlho leyi vantshwa va nge le ku hlanganeni na yona ve ri vantshwa va masiku lama va rhandza ngopfu byala va loloha ku tirha a va hlayi va rhandza timhaka ta swa masangu sweswo se hi ta twa n'we mi kha mi angula kumbe angula mo ku yini kambe sweswi na ta twa ku n'we mi khomete timhaka ku ya hi laha hi nga vulavula kona nhlekani 0860 002543 na ri teka riqingho rero ndzaka leswi Kongomaika Festival ya matimba ya Ziyakhala mo Sun City la u ta tiphina hi vunanga na vuburi bya ndhawu u nga kayeli u nga heti nkarhi hi kumela thikithi ra wena sweswi tari na vanghana na maxaka u ta tiphina hi vunyanyuri bya le Sun City hi kumela thikithi ra wena sweswi Ticket Pro u nga kayeli festival ya Ziyakhala mo Sun City. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani sweswo mingisero munghana lona FM akomba ndlela na ngana ku Afrika wa vulavula vafana va humelerile mi nga swi ndli nga ri ku va mahungu ntsena nje so va humelerile and vo tala ngopfungopfu vaseketeri va xipano xa a va hleketelela ku yi ta vuya vafana namuntlha va ta va ri ku pakeni hi un'wana khani vutisa tola ku siselo va heta ku tlanga hi 3 va sungula ku paka tibege hi la vafana va ta a ni vutisiwa hi un'wana wa museketeri wa xipano xa maswo a mi kere mingiseri lo nhlekani aye botpete mfokele bota mina ipfukeli n'wina minjhani aye pfokele mani kombela wa xikala inkomo xikala vito ni lava ku ta magondzweni la kumbe maofisara ya hina ya kumeka va karhi ya teka ticoco la mapatwini ma tiva ku ri a Giyani botpete ku borini mara nta kombela mi khomanyana foni ya n'wina kahle yi pfa yi tsematsema la ta mi twa kahle loko mi nga ku Giyani ku borile mi vula njhani hikuva va le ku tirheni maphorisa ya swela magondweni Giyani n'wina mi fike njhani kwalaho leswi hi hlanganaka na swona hi nga le ku swi voneni ngopfungopfu laha ka mathekisi ma tiva onakeni swinene ntirho wona weni vakulukumba a mi yingiseleki but a mi yingiseleki leswi mi nge le ku vulavuriseni xiswona ni vurini ku vonani ku network ya n'we yi kahle swi vula ku mi le ku fambeni loko se mi yimile mi ta hi fonela hi kumeni un'wana ni hlekani Nhlekani botpete na mufambisi wa nongonoko Nthimbani Eric Malasi aye papa aye botpete la ta vulavula hi leyi ya tatana Kate Matlala hi vonelo ra mina botpete ni vona ingaku advice leyi tatana Kate Matlala va nga yi kuma ka vayimeri va vona va nawu i advice ya kahle hi nga yi hlaya ku it's a calculated advice and move loko mo cheka kahle case leyi ya vona yi na vahehliwa vo tala ka yona so case hi ku ya hi ntokotonyana wutsongo lowu ni nga na wona case ya criminal loko yi ze yi talela hi vanhu or hi vula ti-accused ti fika ka woma 6-7 yi tala ku draga for a very long time ni ta nyika example hi case yaleyi ya Senzomeyiwa ma swi vona i case leyi yi nga draga for malembe na malembe and loko mi cheka
ti-reasons tin'wana ta ti-postponement. It's either siku rin'wana muyimeri wo karhi wa accuse number mani a nga kona, siku rin'wana accuse number mani a nga kona, sweswo swo taniya kumbe va ku i tekiwe a yisiwa for amadokodeleni sweswo swo taniya. So ti-case to tala ti tala ku teka nkarhi wo leha. And xin'wana lexi maybe va nga xi vona na vona nkulukumba Kate Matlala va swi vonile nga ku evidence leyi nga kona yi overwhelming. And loko vo ala va lava ta yi procedure hi yona va ya ka trial yo ya ku va delayeni ntsena. Ani nkarhi lowu munhu a nga tshama ka wo a nga tshama awaiting trial wa consideriwa there and there, mara aminkarhini yo tala loko va impose sentence a vo swi langutisa ngopfu yi ngo serve as a mitigating factor ku munhu loyiwani loko case a hi kombisa yele ya Tatana Matlala sweswi ku nga 2026 hi vo case leyiwani loko hi estimate nkarhi wa yona yi nga hela kumbe hi 2029 ta vula Tatana Kate Matlala maybe va nga va tshame 5 years or 4 years mi kuma ku he was still awaiting trial. So hi ku ya hi mina ku na overwhelming evidence va swi vonile va tlhela va swi vona ku loko case leyiwani yi sala yi ya hela ni ta va ni tshame malembe mo tala laha ekhotsweni case leyiwani before yi hela. So ni vona ingaku advice leyi va nga yi kume advice ya kahle, and ka nawu wa hina plea bargain ya pfumeleriwa plea bargain i vula mitwanana na sentence yaleyi va vulavula ku yona ya 15 years. Tatana Matlala loko va ya court namuntlha a va swi tiva ku hi leyi yi ya ku discussiweni issue ya 15 years. Although magistrate a nga boheki ku impose 15 years, mara aminkarhini yo tala out of 100%, 99.9% magistrate hela a impose sentence leyi nga suggestiwa ka plea agreement. Kambe kuna van'wani va nge i mhaka ya ku Tatana Kate Matlala i connected na mali, leswi mi nge swa pfumeleriwa swi vula ku mhaka leyi ya ku i na mali a hi mhaka ngopfu yona yi nga kokwalaho. Swi pfumeleriwa swi kona ka Criminal Procedure Act swi kona ka Criminal Procedure Act. Loko i swi vona ku nandzu lowuwani wu nga va wu ri na vumbhoni lebyi swi vona ku byi nga hela byi ku fikise laha i nga ta convictiwa, why i nga swi koti ku i kota ku bargaina na state i va hlamuseta ku mina ni ta pfumela nandzu mara a hi twanani ti-terms ta kona. Sweswo i ta va i kha yi endla yena, you are catering the proceedings, and loko i kha i catera ti-proceedings teto ku va ku ri na some sort of leniency, ku va ku ri na ntwelavusiwana wo karhi, so ku hava xi xa wrong lexi nga endleka kwalaho. Ku hava xa wrong xi nga endleka. Kambe ka state na Tatana Matlala hi ku vona ka n'wina i mani a va ka a ri ku vuyeriweni ka xiboho xa muxaka lowuwani, kumbe hinkwavo va vuyeriwa kumbe ku na loyi a vuyeriwa ku tlula lowun'wana? Hinkwavo va vuyeriwa hi ndlela leyiwani. Tatana Matlala va vuyeriwa hi ku, for instance, a hi nge a va ta ya ka trial, a hi swi tivi ku ti-counsel ti nga kona a ti ta hela ti va nyike malembe mangani loko ku ri ku vo hela va convictiwa. State xona xi vuyeriwa hi ndlela leyiwani. State xi vuyeriwa hi ku Tatana Matlala va ta tlhela va tirhisa ku va witness against vanhu van'wani va lava va chargeaka kwalaha ka case yaliya kumbe ka ti-case tin'wana leti ti nga related na yaliya. Loko mo va mi yingiseli kahle sweswo swi forma part of the plea agreement leyi nga hlayiwa court ku although va na right to remain silent, mara they can use him as a witness in some of the cases leti ti nga related ka case leti va ti endlaka ta Tatana Matlala kumbe leti katsaka vanhu van'wana. So Tatana Matlala state xi va xi kha xi vuyeriwa hi ndlela yaleyo, swi endla ku ntirho wa mfumo wu olova because main character ka swilo leswi hinkwaswo i Tatana Matlala. So loko mo ze mi kuma main character ku nga Tatana Matlala, lavan'wani ku va ku ri vanhu njhe va lava a swi tiva ku okay, for instance loko mo cheka kahle ku na laha a vulavulaka kwalaha ka plea agreement ku na timali to karhi leti nga transfereriwa mani and loko transfer leyi endliwa yi endla hi yena yi ya ka munhu wo karhi, so you have direct evidence kwalaha. So swi ta vula ku i ta kota ku ta fika explaina ku
mali ya so ni tshame ni transferela munhu loyiwani munhu loyi ya fanele ku explain ku mali leyi a ku ri mali ya yena yeah so state xa vuyeriwa na tatana matlala va vuyeriwa hi kuma mitlawa nga vusentas leyi va nga ta yi kuma leyi ya 15 years that is the best that leyi a va ta va nga ta va yi kumile ku henda ka yaleyo I think a ku ta va ku ri ku gembula he was going to take a chance mara sweswiwani va swi vona ku hayi no leyiwani hi yona that's why ni ku advice leyi va nga yi kuma advice ya kahle leyi yi nga tekiwa hi vanhu va sober na vona va tshame hansi va discussa swilo leswiwani na vona so loko kha ku humelela swilo leswiwani case kha yi postponiwa tiloyara ta Kate Makala a va ri busy na swona swilo leswiwani a swo tshuka swi humelela njhe no ya twana ni mi twele bingisero mina kesi swinene tlhelo ri nko I can support wa mina languta ka ri i 30 minutes ku bila ora ya khumena right ni kuma ngemsava ya ora ya mbiri ya ta emsikweni nhlekani Afrika wa vulavula yi kona ku ta korokela wena 12 to 2 ni nhlekani Meni twile ngani ku kuna va sekretari va xipano xin'wana mani dzanga ni vula vito ra xipano kambe kuna un'wana a ni hlamulaka la hi loyi i ri yena Akani Ivan Machimane ange khalanga xipano xa Bafana ni xi sekretari ka AFCON timbirhi leti ti nga hunda ku nga ri na mutlangi na wun'we wa Kaizer Chiefs ni swi twisisile leswaku ku hava mutlangi wa Kaizer Chiefs loyi a ri karhi a tlanga swona ku fikelela ku tlanga ka Bafana kambe sweswi ku na Peterson arguably the best goalkeeper eka PSL ya yako helako a nga vitaniwangi veri a va n'wi tivi ku vitaniwe Gos loyi xipano xa yena a xi kona na le ka top 8 mara mani nga tiva Kaizer Chiefs mi fike njhani Ivan la ku mitwa ku na mavulavulelo ya leswaku vadyondzi va vuya emakaya na mintirho kaya yo tala leyi kaya ka yisaka na vatswari leyi endlaku na ku vona vadyondzi lava va nga komi nkarhi wa kenela wa ku huwa kumbe ku wisa se xivutiso ku va ku swi nga va swi vangiwa hi yini van'wana va ku swi vanga hi curriculum leyi ndlaku ku ti-syllabus ta ti-grade to karhi ti leha leswi swi ndlaku ku nkarhi lowu va ku vekiwile wu nga eneli kambe hi lave ni mutivi la hi ka timhaka ta dyondzo Professor Gezani Baloyi hi twa ku swi nga va swi ri na ntiyiso ke kumbe timhaka leti ta ku vana va nyikiwa ntirho kaya wo tala lowu va kavanyetaka na timhaka ta ku va dyondza bona va ri yini tanihi mutivi ke prof nhleka nhlekani botpet na vayintirhi va Munghana Lonene na Afrika wa vulavula no ya khensa swinene prof a swi tiva ku i mphensa ku le ku tirhweni ku yo hala ku vuya kambe mi tiniki nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lowu wa khensa swinene prof enkomo boti a hi sunguleni kwala masunguleni ya ku masiku lama va ri ku le ku dyondziwe ngopfu lo swikolweni ku dyondziwa Musumbunuku ku fika Musumbunuku vana va vuya na mintirho kaya yo tala van'wana vatswari va swi koti no va pfuna van'wana va ze va hakela vatirhi ku va pfuna ku ndla mintirho kaya leyiwani tani hi vanhu lava mi landzelelaka timhaka ta dyondzo ku nga va ku ri na ntiyiso ka timhaka ta ku vana lava va dyondzisiwa swilo swo tala kumbe a ku na ntiyiso ko va hina vatswari hi nga lavi ku pfuna vana va hina botpet i ntiyiso hi ku ya hi vulavisisi lebyi talaka ku endliwa eka tiyunivhesiti ta ku hambanahambana na loko yi karhi yi attenda ti-conference maphepha lama presentiwaku ya tala ku khumba swona sweswo vadyondzi va nyikiwa ti-homework ta ku tala swinene xiphiqo lexi ni xi vonaku ngopfu kumbe vo tala kumbe na vulavisisi byi talaka ku vona xona i ku ri nkunguhato eswikolweni wu na nkoka ngopfu swinene loko ku ri na nkunguhato vadyondzisi va ta swi kota ku lawula manyikelo ya ti-homework eka vana hikuva loko vana va nyikiwa ti-homework ta ku tala a va ha wu kumi na nkarhi wa ku ehleketa na hambi ku ri nkarhi wa ku tisa vutumbuluxi vatswari vo tala loko va vuya emintirhweni va fika va vuya va karhele va langutana na vana lava fanele ku va pfuna hi timhaka ta ti-homework na vo vana loko va huma exikolweni na vayingiseri va Munghana Lonene vo tala a ni ma swi tiva ku ri loko xikolo xi huma hakanyingi ku tala ku va na mitlangu leyi ku talaka ku tlangiwa loko xikolo xi huma na vona va va karhele
se swi va mintlhontlho swi tisa mitshikelelo leyikulukumba swinene eka vana hambi ku ri ka vatswari. Ni nga ha vula ku hlamula xivutiso xa n'wina ku ri i ntiyiso leswiwani. Vana va nyikiwa ti-homework to tala, a va ha swi koti na ku kunguhata na ku va na nkarhi wa ku wisa, wa ku tlela ku ringana, leswaku va ta kota ku tisa vutumbuluxo. I ntlhontlho lowukulukumba ngopfu. Hi ri tiko hi nga langutana na wona, ku nga ri tiko ntsena ra hina ra Afrika-Dzonga, hambi ku ri matiko ya misava. Kasi homework kumbe ntirho kaya wu tumbuluxe yini? I ncini xi nga endla ku fanele ku va na ntirho lowu vadyondzi va fanele va ya na wo kaya loko xikolo xi humile? Ya lexi endlaku leswaku ku va na ti-homework kumbe vadyondzi va nyikiwa ti-homework ku la ku pfuxeleriwa leswi va nga swi dyondza a tlilasini. So swi ya va nyika matimba, swi ya va nyika nkarhi wa ku xopaxopa hambi ku ri ku lavisisa leswi va nga swi dyondza a tlilasini. Homework i ngetelo wa ku dyondza, kambe ku dyondza lokuwa va ku dyondza va ri ekaya. Hikokwalaho hi vona swikolo swo tala swi va swi ri na ti-timetable ta ti-homework leswaku vadyondzisi va fanele va nyika ti-homework. Kambe ti-homework leti fanele ku nikiwa ti fanele ti ri ti-homework leti ti ringaneke. Kumbexana loko no xerana na n'wina na vayingiseri yin'wana ya mintlhontlho leyi nga kona eka vatswari vo tala ngopfu swinene. Hina kwalomu ka hafu ya vatswari va hava certificate ya ka matric hi ku ya hi mindzavisiso liya yi nga humesiwa loko lembe ri sungula hi va statistics. Kwalomu ka hafu ya vatswari va hava matric certificate. Se loko va nga ri na matric certificate a va swi koti na ku pfuna vana va vona. Na vana loko va ya lomu ya kaya ku na swiyimo swa ku hambanahambana, swipfuno, ti-learning resources, hambi ku ri timhaka ta ti-internet connectivity a va na tona. So hinkwaswo leswiwa swi tisa mitshikelelo eka vana, so swi hundzuka xiphiqo lexikulukumba swinene. Kumbexani hi ta languta ku ta fanele ku endliwa yini ku ya emahlweni, kambe ni le ku languteni ka ku loko n'wana a ka fana a ya kaya a kuma mutswari wo ka nkarhi ku na matric, kasi homework ku va ku ri swintshwa a ni swi va swi kha swi landzela a va koti ku fananisa ti-notes ta n'wana na ntirho kaya lowu a va ka nikiwini. Ya ti-curriculum leti nga kona masiku lawa ti hambanile ti lava leswaku vana va tisa vutumbuluxo swinene na ku tirhisa ndlandlamuko wa thekinoloji. Khale a swi hambanile nyana hi ku ri homework a wu ta kota ku fananisa hi ti-notes leti a wu ta tikuma kwalomuya a xikolweni. Se sweswiwani i fanele i tirhisa technology leyi ku nga tlhontlho. So na ti-homework leti vadyondzisi hakanyingi va ti nyikaku va lava ku endla leswiya hi nge vana va fanele ku hleketa swinene, critical thinking. Se mara mi kuma ku na challenge ya timhaka ta leswi faneleke ku pfuna vana, hambi ku ri vatswari lava fanele ku pfuna vona. Mi kuma ku van'wana va koti ku hlaya, va koti ku tsala. Na ntlhontlho lowu nga kona eka hala ka va foundation. Aka foundation vana vo tala a va swi koti ku hlayela ku twisisa, naswona leswiwani swi hoxa mintlhontlho ngopfu swinene. Ni la ku mi vutisa ku hi fanele hi endla yini loko hi kha hi hetisela prof, kambe endzhaku ka loko ni ta va ni hundze hi laha. Sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM makoma ndlela languta nkarhi 19 timinete ntsena a yi se ba awara ya 14 mani hetisela na prof la Professor Gezani Baloyi. Hi ta vula hi ta languta ku hi fanele swi ololoxa njhani kumbexani ntokoto wa vona tanihi murhangeri ka tidyondzo ta ABET, na vo va ta hi pfuna hi ku ABET ko tala a ku ta dyondza vanhu lava va ku va ri ku tirheni, lava va nga na swin'wana va nge le ku swi endleni, kambe a swi koteka ku va hetelela va dyondza hambi ta ha ri kona masiku lama. Prof va ta ni pfuna ku yisa mahlweni, kambe swi swa muxaka wo luwa prof ni khensi swinene loko mi ni khomele riqingho. Hi yisa ku yini mahlweni hi ku ti-curriculum ti cincile kusuka kwale ka curriculum report 550 ku fika va kwala hi nga kona sweswiwani, kambe swi tikomba ku cinca loko ku cinca kha ku ya ku tarisa ntirho eka vadyondzi. A ni tivi ku hi ndlisa ku yini ku ya mahlweni loko xiyimo xi titani. Ya loko xiyimo xi tatane Botpet na vayingiseri va Munghana Lonene ka vula hi fanele hi kota ku ya mahlweni. Se ku tilulamisela ka hina amahlweni loko hi ri vatswari lomu ya kaya a hi veneni a hi koteni ku vona leswaku hi na nkarhi lowu nga endleriwa ku lowuwani i wa ti-homework hi ta kota ku pfuna vana.
na ku ri vana kwala xikarhi va fanele va va na nkarhi wa ku wisa va va na nkarhi lowu nga ta va pfumelela ku tsala ti-homework. So nkunguhato kumbe timetable leyiwa yi fanele ku va yi ri kona kaya i timetable leyi kumbe xana hi fanele ku yi landzelela ku sivelela timhaka ta ntshikelelo. Hi endlisa ku yini prof ni khomeleni ku mi nghena non'wini hi endlisa ku yini timetable va fika kaya hi 6 namadyambu hi vo va nga na rivoni mhani rivoni ku hava se va fika hi 6 n'wana i fanele a wisa loko va endla ti-homework ti tele kumbexani ti ze ti va fikisa ka awara ya 9 namadyambu swi endlisiwa ku yini no? Swin'wana leswi nga endlisiwaka xona Khalanga vatswari van'wana a va koti ku hlaya ku ri ku tsala kambe mara va na nhlohlotelo eka timhaka ta dyondzo. Ta mi nyika xikombiso mina ngopfungopfu prof yi vuye yi tsema riqingho ra n'wina mi ku ta nyika xikombiso ni nga ha miti kumbexani movha yaleyo mi fambaka yona yi fike yi nghena hansi ka blow a ni kwalano mi pfa mi nghena hansi ka mablow sweswo hi swona xikombiso lexi a na ha xi nyika a na ku mhani wa mina a va nga koti ku tsala a va nga koti ku hlaya kambe mara a va swi kota ku hlohlotela timhaka ta xikolo a va ta ku byela ku ri famba xikolweni na loko i vuya xikolweni ku hey a wu na swa ku tsala. So hi swin'wana leswi hi nga swi endlaku eka vatswari lava kumbexana ho ka hi nga fikangiki ngopfu eka timhaka letiya ta ku hlaya na ku tsala. Of course lava va kotaka ku hlaya na ku tsala va nga swi kota ku endla timetable leyi faneleke ku landzeleriwa. Mhaka yikulukumba a hi endleni vulandzelerisi eka timhaka ta ti-homework ta vana va hina. Then xa vumbirhi ku nga va na ku vulavurisana exikarhi ka vadyondzisi na vatswari hi ku ri na yona policy leya hina SASSA South African School ya pfumelela leswaku vatswari va yimeriwa eka timhaka ta vufambisi. So hi ngo tekanyana nkarhi lowuya hi vulavurisana na vadyondzisi hi mayelana na mitirho leyi nyikiwaku vana loko ku ve ku na mintlhontlho. Xin'wana na vo vana va fanele va ti toloveta ku vutisa exikarhi ka eka vadyondzisi kumbexana hambi ku ri ka vatswari na van'wani kwalomu kaya va buti na vasisi lava kotaka ku hlaya na ku tsala leswaku va kombisa hi ku vana lava vutisaka ngopfu swivutiso i vana lava talaka ku tirha kahle na loko lembe ri hela. Loko va karhi va tsala ti-homework teto Khalanga na vayingiseri a va vi na break la xikarhi leswaku miehleketo ya vona yi ta kota ku loteka na koko le kaya a ku vi na ndhawu ya kahle kumbe ndhawu yo hola leyi nga ta pfumelela vadyondzi leswaku va kota ku tsala ti-homework na ku pfuniwa kahle. Hi papalata leswiya swa ku mi kuma ku na ti-gram leyi baku ri ze ri ku petapeta kumbexani minkarhi yin'wana. So mhaka yikulukumba a va vi na nkarhi wa ku wisa. Hi karhi hi languta na rihanyo ra vo vana a hi va pfumeleleni ku ya huwa va endla vutiolori na loko va kha va tsala ti-homework va pfa va yimanyana va hefemula leswaku va ta kota ku kuma miehleketo. Na swo swikolo a swi vi na mpimanyeto kumbe hayi mpimanyeto a swi vi na nkunguhato planning ku va na timetable ya ti-homework. So loko hi nyika vana ti-homework hi nyika hi vuxiyaxiya ku ri hi nga va tlimbeleti ngopfu hi ti-homework ti nga hundzuki exiphiqo hi ku ti ta va vangela ntshikelelo wa miehleketo. Of course na vona vana va fanele va kombela ku pfuniwa. So leswi ta endla leswaku va va organized na ti-homework leti va nyikiwaka a ni ti na masiku lama fanele ku submitiwa ti-due date. So vana a va papalati leswiya swa ku loko va tsala hi mhaka ya xihatlahatla va nga langutaki na ti-due date leswaku a va ti nyiki nkarhi. So ingaku hi swin'wana leswi kumbexani hi nga swi langutaku. Dyondzo yi fanele yi endliwa leswaku yi tsakisa a yi fanelangi yi va tshikelela. Ni tsundzuka sweswo loko ni kha ni dyondzisa vadyondzi va mina malembe ndzhaku prof a ni va dyondzisa sweswo loko hi endla experiment a ni ta endla na lexi va nga ta ku loko se va xi endla hi nkarhi wa vona va vonaka va kha va tiva swilo swo tala so kambe a ni ka ni byela muhumelerisi laha loko mi kha mi ku na vatswari va nga koti ku hlaya no tsala prof na va hetisela mi vula ku nga ku ri na mutswari loyi a nga na n'wana sweswiwani hi lembe ra 2026 a nga koti ku hlaya no tsala i tshova kwihi? Ya hi ku ya hi vulavisisi lebyiya bya statistics South Africa byi nga humesiwa kwalomu ka ku sunguleni ka n'hweti yaleyo va tele vatswari lava nga koteki ku hlaya na ku tsala tanihiloko ni nyike xikombiso xa ku
kwalomu ka matric na yitwa leswo matric prof na switwa vanhu va huma hi mafestere ku ana ngheni xikolo a xa vona kambe ku hlaya no tsala prof i tshama ku yi munhu yaloyo manage ya ya a hetseleni prof na mito ami ku i tshama kwini ya ba kona vele vatswari lava nga koti ku hlaya na ku tsala kambe mara mhaka ka va nga koti ku hlaya na ku tsala kumbexana hi nga ha vula leswaku va nga va lo tilangela hi ku hi constitution leyi hi nga ka yona yi pfumelela mutswari wun'wana na wun'wana hambiloko a ri kulukumba ku ya exikolweni lexiya xa tidyondzo ta vaabele ku na mapfhumba lama va nge kharigude leswi vulaka ntsena leswaku a hi dyondzeni hinkwenu kambe loko vatswari kumbe vanhu lava va nga koti ku hlaya na ku tsala vo landzelela mapfhumba lamawani ya nga kota ku va pfuna swinene hikuva swa ha ri kona swikolo sweswo swi ngo ka swi nga dumangi ngopfu kambe mara swona swa ha ri kona aka ti-province tin'wana swi va swi karhi swi salelanyana endzhaku kumbexana mi kuma ku ri a va na ku navela a ku yeni ka titlasi tona letiwani na mitweli prof khenseli swinene hlayisekani khenseli nkarhi wa n'wina prof no ni khensile ku phethe na vayingiseri va munghana lonene inkomo professor Gezani Baloyi ni lava ku hi hetisela ni twa ku mi angula mi ku yini wakaye i kona mutswari loyi a nga swi koti ku hlaya no tsala sweswiwa hi lembe ra 2026 i wona mani i fike njhani kwalano ni vula i kona hayi vakayini a ni ku swi hele khale sweswo i kona ni ta kombela vayingiseri vambirhi loko ni vuya mavhengeleni vambirhi ntsena lava lava ku angula va ni nga siya mavhengeleni mangutsundzuka nkulukumba la nga sungula nongonoko a ku hina xiphiqo hina ka khakhala i ri loyi a nga tsala timinutes a nga le ku kumeni se hi yo mhaka mi n'wi twa hi nga ha vuyangi ka yena loko a lo nghena mingizelo ya ku meni xikalavito ni muakatiko le ka khakhala ni na xiphiqo lexi a yi herile mhaka leya kambe loko mi vulavula la vaaki hina hi lava mboni teka vayingiseri vambirhi ndhaka lexi Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM akoma ndzi lava yingiseri vambirhi ntsena ni ta famba nhlekani aye butat aye papa i timbani la mariveni aye timbani va koho vatswari lava nga koti ku tsala na ku hlaya ku va ku ndleko yini vatswari va kona kambe ni vula lava va nga na vana lava va ya ku xikolweni sweswi timbani timbani mana hanguti a ni te ku endleke yini ni khome a na ha lavi tatwa mani twa un'wana mingiseri 0860002543 a ni tivi timbani ku endleke yini kambe un'wana mingiseri lowu nhlekani tatani mina ni na n'wana wa grade 9 u nghena xikolo mara wa vuya na lexa homework ya yive yi ni tsandza ku va ni n'wi tsalela mehe loyi mehe ni nga swi koteki ku tsala ni ku hlaya n'wana wa n'wina i le ka grade 9 i le ka grade 9 u na 14 years me i n'wana wa n'wina wa Matebula kumbe Rikotso n'wana wa me wa Rikotso wa Matebula na malembe mangani wa Matebula u na 34 years ya no 34 swivula ku leyi wa mahetelelo leyi ni nga na yehe sweswiwani mehe u na 14 years wa Rikotso ra mehe loyi a nga yima kwala kusuhi na mehe n'wina mi to njhani mi nga koti ku hlaya no tsala munhu wa phela loko munhu a ri na n'wana wa 34 a nga va a ri wa le xikarhi ka 1970 na 1975 se swa endleka mara kambe lexi ni tsakisaka ngopfu hi nga se ya ko tsaka ni lava laha ka ku swi te njhani mi nga koti ku hlaya no tsala humexi hi nghenile va tele ku va hi nghenisa xikolo ya ha tsala henhla ka swileti hi makume hi faya swileti hi nga ha exikolweni mi hume hi festere n'wina mi nga mi tingheni ta xikolo a ku ri lembe mani mi tshikele xikolo hi lembe ri laha swa ha tiveka laha nkarhi wa laha ka ha tswariwa hi swileti ma swi vona swileti leswiya ni vula ku swi vula ku n'wina mi munhu nkulukumba lera ra ku a ma ha swi tivi na ku mi tshikerini xikolo
hawa ne a na ha swi tivi le kokwala va ka va 65 years. Oh yeah, 65. Okay. Hawa ni wa 59. Muweli kona na lani nga vula kona ka band liya. Okay. No, swi twisisa papa. Inkompo. So a ndzi lavela ku ta mi hundzisa leswi a ni twa ku vulavula muko. Muko. Hava munhu wa kota ku hlaya na ku tsala nkarhi lowani swi koho wa koho hi koho Nemetweli papa inkomo ve va hetsele bona ne ta ve va hetsele bona va ka ina mina lawo khensa vafana ni mi tsundzuxa hi lembe ra 1999 nhungu a mi ri kwihi loko yi ku Bravo, bravissimo, let's go celebrate. Bafana, bravo, bravissimo, we all celebrate. Vafana va kha va kongoma ka khapu ya misava hi lembe ra 1999 ne hi swona i 2008 kumbe 1998 hayi kona kambe sweswo makankulu ku vafana va hundile ka xiphemu lexi landzelaka se swi vula ku hayi kho na hi sonta ta langutela ku va hunda kambe leswi nga endleka ematimu nongonoko lowu wa humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khala nga Pat Mathebula a hi hlangane na nongonoko lowu nakambe mundzuku ni ta va ni ku haxela wona tweet kusuka amaxingita mall Agiyani studio 1 hi laha hi nga ta va hi na njhekanjhekisano wa vantshwa kusukusela awara ya 1 ku fika awara ya 2 hlekani wa Xikwembu handle ka sweswi mahungu ya misava endzhaku ka sweswo nongonoko dzumba na mina hi rito ra Ike Ngobeni eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makomba ndlela